70 za WC po gradu. Protjerao nas na jogurt i kifla, ne možeš se smirt, bolan. Kako je došlo vrijeme, ba ne smiješ ništa jest. Udarla ova ptičja gripa. Tješi me Vehbija, viće, ti se ismete, ne imaš čega plašt. Nit se seksaš, nit letiš, ne mere se ništa dest. Odakleš je dobiti. Nego kaže da ti ispričam, razgovaraju životinje u šumi koja je najstrašnija. Kaže medvjed, ja kad zaurlam, pola šume pretrne od straha. Nadovezuje se vuk, nije to, kaže, ništa. Kad se ja oglasim, cijela šuma se prestravi. Kaže golub, ama slabi ste vi, baj. Ja se samo napravim bolestan, pola grada crkava od straha. Još mi ispriča, kaže, ušao labudu kokošinjac i počeo da gazi kokoške. Pjetlovi se počeli bunt, kaže im on, nemojte me ljut, ako se samo napravim mrtav, sve će vas poklat. Stvarno nezgodna situacija je. Inače, ptičje gripe se najviše plaše Crnogorci, a sve soko do sokola. Vidim ja život sve teži, pjeva Hari. Baš mi se ne da. I zato odlučim da se zaposlim, odem ja u Pariz. Ja zajebancije s jezikom, ba kažu meni Jarani, lahak je bolan francuski jezik, oni govore la français, la Paris, i došao u restoran da jedem, dođe konobar, rekao la pasulj i la kobasic. Kaže on, ama pojeo bi ti la govno da nisam ja iz Bosne i da te ne razumijem. Rekao, svugdje li nas ima, je. Čim sam izašao na ulicu, ugledam jednog našeg, rekao, gdje si zemljačino? Kaže on, kako pogodi da smo zemljaci? Rekao, po maramici, Jarane, još uvijek rukavom brišeš nos. I zaposlim se ja da radim u jednom salonu za podmlađivanje. Tamo sam proveo 3 godine i ona sredstva za podmlađivanje slao kući. Kod kuće mi ostali žena i moj otac. Kad sam nakon 3 godine došao kući, vrata mi otvori neka mlada žemska, ko avion. A ovako u kolijevci se igra mala beba. Rekao, ženo, pretpostavljam da si to ti, ali otkud ovo dijete, jesi li me to jadna prevrla? Kaže ona, nemoj svašta da pomišljaš, ono ti se otac predozirao onim sredstvima što si svao ozgo iz Pariza. Ljudi moji, izašao u grad, uđem u autobus, gužva je, ne mereš ti disat, a jesam se ismio, ljudi, u životu tako nisam. Neka žemska kupila 3 banane, ali nema gdje da ih stavi, nego stavila svaku po jedan džep, 2 naprijed, a 3 u zadnji džep. Ona gužva pa joj zgnjavili one banane u prednjim džepovima. Pipne ona onu bananu u zadnjem džepu, srećom ona tvrda i čitava. I drži ona tu bananu rukom, kad na jednoj stanci onaj momak što stoji iza nje viče, draga djevojko, ja znam da je lijepo i tebi meni, ali bi te ipak zamolio da me pustiš, jer moram izaći na ovoj stanci, jer to što držiš u ruci nije banana. Joj, čitav se on je autobus počeo smijat. Pogledaj ja malo bolje, kad ta žemska jedna moja komšinica, što joj je muž u zatvoru u onom Hagu. Viće ona meni svrati, komšo, dobila sam pismo od mojeg čovjeka, pa da ti ga pokažem. Umruku, hajmo zajedno, pa da ga baš pročitam. Izvadi ona to pismo, ovako piše. Kaže, ženo draga, pišem ti iz Haga. Nas su ovdje doveli da ležimo, a mi se ubismo radeći. Ništa nam ne plaćaju, nego kažu da mi trebamo platiti za nešto što smo tamo uradili. Sud je odlučio da nas Bošnjake kazni jednakom kaznom, dodijelit će nam bosanske penzije, a ti znaš da se od toga ne može živjeti. Više nisam sam, dodijelili su mi samicu. Ama nije to bona nikakva žemska, jedino žensko ovdje je ona Karla. Kad ona dođe, onda mi idemo u školu. Ona nas pita, a mi odgovaramo. Telefon još nemamo, ali ćemo ga uskoro dobiti. Brojeve su nam dali, evo piše na odjelu 377 122, to sam ja. Nego šta tamo ima novo, zaboravih ti kazati ovo, Slobe smo se oslobodili i odmah smo mu pjesmu spjevali. Druže ti to na onome svijetu, eto Slobe nosi ti štafetu, ne puštaj ga do tužmana Franje, jer će opet napraviti sranje.
Zadnju noć svog života sanja Slobo kako mu dolazi anđeo u ćeliju i govori: ti si Zlobo za svoga života mnogo zla napravio. Kad umreš ideš pravo u pakao. A mogu li ja to bilo nekako ispraviti? Jedino ako bi se otrovao večeras, onda bi ti ja mogao sret da odeš u raj. I umro Slobo, došao na onaj svijet i pošao pravo u raj. Kaže onaj glavni: gdje ćeš ti? Ne možeš ti u raj, ti si zapakao. Buni se Slobo, kako? Meni je jedan anđeo rekao, ako se otrujem da idem u raj. Koji ti je to anđeo rekao? Eno, kaže onaj tamo bez noge. Tada se glavni obraća anđelu: Tito, baš si mangup. 20 godina si s nama, još uvijek praviš zajebancije. Hajde vodi ovoga u pakao. Taman što ga je odveo, kad opet neko zvoni na rajska vrata, otvorše, kad ispred stoji 10 đavolčića i viču: primate li izbjeglice? Nego kad pomenu pakao, sjeti se stare priče, kaže umro peder i smjestili ga u pakao. Nakon 7 dana u pakao silazi glavni, kad svi sjede nijedna vatra ne gori. Pita on: zašto vatre ne gore? Kažu: vi ste krivi što ste ovoga doveli ovdje, mi smo pripremili vatre. Pa zašto ih ne zapalite? Kaže: haj se ti sagni pa je potpali. Nego ženo, da ti dalje piše, Hag je ko bivša Juga. Ima Srba, Hrvata i Bošnjaka i sve nas muči ista bolest, zatvor. Sad nam je malo lakše jer smo preko štele dobili tutu, a Karla kaže da će biti još bolje jer su dobili gotovinu. Svi bi se puno radovali kad bi došao onaj Radovan, a pošto smo svi mi ovdje malo stariji, trebalo bi da dođe neko mlađi, onaj Mladić. I čitam ja ono pismo, a ispod oka gledam komšincu, joj što ona ima dojku, kao lopta za odbojku, bilo s leđa ili s prijeda, ima čovjek šta da gleda. Ona je moj stari merak. Dok joj je muž bio tu, ja sam mu onako u šali pjevao pjesmu. Moj komšija oženjeni, daj mi ženu do jeseni, o jeseni da je vratim, što štetim da ti platim. I njoj ja onako kroz pjesmu predložim jedan noćni. Ko pravi jaran, dok sam bio u bolnici, 2 puta je dolazio da me vidi. Sreo ga drugi put: Jesse, ratni druže. To ratni je zbog toga što smo se ja i ono ženili istog dana, pa nam je od tada rat u kući. Ide i vodi Zejnebuć pod ruku, reku: šta je to bolan držiš nakon toliko godina? Kaže, moj jarane, moram je držat, jer čim je pustim, ode u trgovinu, sve mi pare potroši. A on ti je na pare bio osjetljiv kako neće, kad je bio dužan i Bogu i narodu. Pitam ga, reko: kako bolan spavaš pored toliko duga? Kaže: spavam ko malo dijete. Kako ko malo dijete? Kaže: sad spavam, sad plačem i sve tako do zore. Sjećam se kad je bio onaj bingo 3 miliona, pitam ga, reko: šta bi ti uradio, jarane, da dobiješ tolike pare? Kaže: vratio bi dugove. Dobro, a za ostale? Kaže: ostali nek čekaju i ne mogu odmah sve. Odšao u neku firmu da se zaposli, pita direktora, kaže: koliko ću ja imat platu? Kaže ovaj: pa u početku 500, a kasnije 1000 maraka. Kaže on: dobro, onda ću ja doći kasnije. Budala bolan. Kad mu je otac otišao u bolnicu, pošao Vebija da ga obiđe, pa svrati kod doktora, kaže mu doktor: otac vam je jako bolestan, pazite da ga ne uznemiravate. I sjedi Vebija kod oca, ništa ne govori, samo gleda u vrata. Pita ga stari Vebija: sine, jel ti doktor nešto rekao? Ma kaže: nije, nego ja gledam hoće li kroz ova vrata moći sanduk iznijeti. Joj, nisam ti ovo pričao. Kad je on prvi put došao u grad pa ugledao trolejbus, stao nasred puta, raširio ruke, jedva onaj vozač zakoči, viče: šta je jarane? Kaže Vebija: ama bola, nekad se žica zakačla za taj autobus, kako ne vdiš, nije mi jasno. Joj, upoznaje se s nekim čovjekom, pita ga, kaže: kad si rođen? Kaže ona: ja sam ti rođen 60. godine u listopadu. Kaže Vebija: pa mi smo generacija, ban. I ja sam rođen 60. ali nisam u listopadu, nego u Foči. Neki dan mi se žali, kaže: jarane, kad uveče dođem pijan, žena se ljuti, neće da me pusti u kuću. I reko: ja to lahko rješavam. Kad ujutro dođem pijan, skinem se ispred vrata, pozvonim i kad se vrata otvore, ja ubacim stvari unutra, a kad me žena ugleda nako golog, viče: ulazi u kuću, ubio te Bog, vidjet će te neko takvog. Reko: proba i ti, sigurno će upaliti. Sreo ga nakon nekoliko dana, reko: jarane, pomože li ti onaj moj savjet?
Kakav, kaže, savjet, nisam se u životu tako ubruku. Što? Kaže, naloko se, a neko veće ko majka. Poslušam tvoj savjet, skinem se, upali se svjetlo, otvoriše se vrata, ja ubacim stvari unutra, vrata se zatvoriše i nestade ih. Čujem otpravnik najavljuje, kaže, putnički voz Sarajevo-Zagreb upravo je krenuo s 3. perona. Eto ti, kaže, moj jarane, voz mi odnese odijelo, a ja naki gologuć pješice sam se morao kući vrati. I joj, da vidim šege, posvađali se oni Zejneba i pričaju tako što pišu poruke jedno drugom. Piše Vebja, Zejneba, jesi li napravila ručak? Ona napiše, nisam i neću. Onda on napiše, pa nemoj se derat. Moraš reći polako. Pitam Zejnebu, reko, kakav ti je Vebja? Kaže, ko sunce. Kako ko sunce? Kaže, uveče ode, ujutro dođe. Govori mu Zejneba, bolan Vebja, ti piješ, a dijete ti ide na fakultet. Kaže on, pa šta hoćeš da ispišem dijete s fakulteta? I joj, napili se ja i on jedne prilike, uđemo u autobus, stoji jedan čovjek u uniformi, priđe mu Vebja, kaže, jarane, daj nam 2 karte. Kaže onaj, kakve karte, ja sam kapetan broda. Viče Vebja, joj, Ismete, zajebali smo se, jebo, ovo je brod. Pa otvori vrata, iskoči napolje, puče po onom betonu, doziva mene i kaže, nemoj da iskačeš na ovu stranu, ovdje je rijeka zaleđena. Pusti je budalo, bola, nej. Jedno večer je došao pijan, pa viče Zejnebi, ajde, kaže, Zejno, da se nas dvoje takmičimo, ko more jače prnut. Hojde, prni on, nije loše. Ali kad odera ona, hej, to mrak nastade u sobi ko da je grom puku. Viče, ja sam pobjedla. Sagne se Vebja malo pa se podviri, viče, ne važi stara, ti varaš, u tebe je dvocijevka. I ja sam svojoj komšnici posvetio pjesmu. Odavdiš ove šege, jedno večer moja i njegova žena išle na igranku i kad su se vraćale, potjela ih u WC, a one svrate u groblje, pa to obave. Moja žena se obriše gaćicama i baci ih, a Zejneba sa nekog vijenca otkine onu traku, pa se njome obriše. Sreli se ja i on sutri dan, reko, jarane bolan, moja žena sinoć došla bez gaća kući. Kaže on, ih, nije to ništa. Moja kad je došla kući, na guzici joj je pisalo, nikad te nećemo zaboraviti. Mirso i 3. bataljon. Zimus, kad je pao onaj veliki snijeg, sretnem Vebiju, nosi prozor. Gdje ćeš to, jarane, s tim prozorom? Kad je nosim ga kod staklara. Šta ćeš ga nositi kod staklara kad je čitav? Jes, kaže, a dok ga ja po ovom snijegu i ledu donesem do njega, sigurno ću ga razbit, pa neka ga odmah ustakli. Joj, da vidiš ovo, on i njegov buraz Jahija nosili jare na pijacu, ali ne mogu da ga unesu u autobus, ne da onaj šofer, nego ga Vebija metne ispod mantila, a da ne bi meketalo, gurne mu glavu sebi u pantalone. Sjede oni, a Vebija se oznojio sav u goloj vodi. Pita Jahija, šta je burazeru? Ama kaže, što mi bola nisi rekao da nije odbijeno osise, da vidiš šta mi radi, stid me narodu u oči gleda. Prezobrazan bolan, a ni Zejneba nije bolja. Kad su se njih dvoje upoznavali, prelazi ona preko rijeke, pa kako je voda postajala dublja, ona sve više podiže suknju. Kad je prešla, govori Vebija, evalat se, kaže vrsnica, napila vode. Kaže ona, da si ti noćas pojeo mesa koliko je ona, crko bi ošeđi. Ali ovo sam ti zaboravio ispričat. Onesvijestila se Vebijina punica, kaže doktor, treba je malo našamarat da dođe sebi. Veli Vebija, doktore, molim te ko Boga pusti mene da je ja probudim, ovaj trenutak čekam 10 godina. Bolan punica samo što je živa, a on sjedi i pije, puši i viče mu iz neba, kako te bolan nije stid, moja majka na smrti, a ti čejfiš. Idi je malo utješi. Uze Vebija cigare, zapali jednu, viče, hajde punice, zapali i ti jednu putničku, jebo, šta si se stisla. Isto tako onaj Tarik što vodi onaj kviz milijunaš, govori mu njegova punca, Tarik, sine, ja sam bolesna, umirem. Kaže on, gospođo, je li to vaš konačan odgovor? Kako se smije, ljudi moji. Priča Vebija, kaže, moj jarane, došao ja sinoć kući i kažem Zeni, rekao, hoćemo šta raditi, mislim, hoćemo voditi ljubav. Kaže, ona meni vala, kaže, ti kako hoćeš, ali ja sam strašno umorna i odmah ću zaspat. Ama velim, polako ću ja. I šta bi?
Kaže, probudio se, a jutros probudila se i ona, pa se ovako rasteže i govori meni, kaže, moj Vehbija, izvini, ja sinoć odmah zaspa, a dok li